Pozdravljeni v avtomobilnosti. Odpadna plastika in mikroplastika, med katere sodi tudi mikrogumene zmesi, so veliki okoljski obremenjevalci. Kar tretjina vseh mikrodelcev v zraku pa naj bi predstavljali delci gumenih zmesi. Raziskave prihajajo iz Nemčije, kjer so izmerili, da povprečna poraba pnevmatike na 1000 km prinese 117 gramov teh delcev. Nemci prevozijo na leto samo z avtomobili skoraj 645 milijard kilometrov. Čeprav obraba pnevmatik predstavlja veliko okoljsko obremenitev, pa so gumeni mikrodelci vendarle tako veliki in težki, da ne prodrejo kot aerosoli globoko v pljuča. Na obrabo pnevmatik vpliva mnogo dejavnikov. Od teže avtomobile, vrste podlage, po kateri vozi, nastavitev podvozja, načina vožnje in še marsičesa drugega. Tudi temperatura in vreme vplivata. Predvsem pa teža in velikost avtomobila, kjer vidimo, da novodobni SUV oziroma veliki avtomobili okolju ne prinašajo nič dobrega. Še posebej, če so električni, mimogrede, ker so še težji. Kaj pa, če bi avtomobili v prihodnosti te delce za sabo kar posesali, polovili? Poglejmo. The Urban Filter project is a development of a new sewage system which you can put in the street to prevent the microplastic of the road and tire wear particles to being flushed into the sewage system and finally end up in the surface waters. It's made of different materials. It's made of kind of sieve to filter out the larger particles, and the inner part is made of, let's say, a magnet module, and with this magnet module you're able to hold back the small particles, the microplastic particles from rubber wear, from street wear, and all these ground particles from plastic litter. So with magnets, you take out... Yeah, this is somehow astonishing. You're right. We don't know why it works. We only know it somehow works. And this is up to our collaboration partners at Technical University in Berlin to investigate how this works in detail. So hypotheses are that these magnets work because of the steel parts inside the tire? This is our assumption. Yeah, right. Or some coagulation forces in the small particles. So how big is this problem? That we have tire and road wear particles with a total mass of 110,000 metric tons each year, which is abraded and ground off the tire and the road. 110,000 ton vsako leto samo iz gum in cest. Kombiniramo zdaj ta podatek še z drugo mikroplastiko. Microplastic is everywhere. It's in the air, it's in the soil. And there are some studies which say you incorporate the weight of a credit card each week. So you just eat the plastic of one credit card each week. And I think this is really disgusting. I agree. Filtri ne bodo zahtevali posebne prilagoditve infrastrukture, zgolj zamenjavo jaškov s takšnimi, ki imajo vgrajen filter. Žal pa problema ne moremo reševati povsod enako, na različnih odsekih cest namreč najdemo različno sestavo umazanije. On your bus stop there are chewing gums, cigarette butts, coffee to go cups, but not that much road and tire wear particles. Whereas in an inner city curve or roundabout or traffic lights, constitution of the litter is somehow different. Na različnih odsekih bomo torej potrebovali filtre z različno močnimi magneti. Ampak so pa tudi drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati. The big hurdle, which is to investigate how can we prevent this filter from being clogged. That's why we want to combine the shift plans of the street cleaning. We want to have a look at the weather forecast. We want to have a look on the traffic volume at the different situation. And with all these bits and pieces of information, we can
optimize the maintenance of the filter, because the best is to empty the filter, to clean the filter, to maintain the filter before it rains. Da seveda svinarijo odplakne naprej po ceveh do lokacij, kjer je takšna kurativa bistveno zahtevnejša kot pa na samem mestu izvora. Spet pa se pojavlja vprašanje, kaj lahko Audi kot avtomobilska znamka naredi za preventivo, da njeni avtomobili te svinarije sploh ne bi proizvedli. No, tu pride težko spoznanje. You can't prevent having abrasion. Even when you're walking over the floor, your soles of your shoes are being abraded. So you can't prevent these particles being in nature. We want to develop technology for environmental protection. Z drugimi besedami, Audi ne more povsem preprečiti, da guma ne bi onesnažila narave, ker vozniki hočemo varno vožnjo. A tu je še en podoben Audijev koncept, ki bi lahko še lažje prišel v praksi, saj ne zahteva dogovarjanja z občinami. Namreč delce filtrira kar med samo vožnjo. Audi Urban Purifier se namreč imenuje v avto vgrajen filter, ki pod motornim pokrovom zajema trde delce v zraku, pa tudi delce gum in kovino zavor. V življenjski dobi avtomobila naj bi zajel kar 14,9 kg škodljivih snovi. Se je pa pri tem nujno vprašati, kako realni so ti Audijevi cilji. We have finalized the laboratory tests and now we went on the road with a pilot run. That's why we chose the TU Berlin, Technical University of Berlin, as a collaboration partner, because they have a certain street setup in real life where they can measure the effectiveness of the different combination of the filter modules. We just started this pilot run this year. It runs till the end of 2022. Then we can do calculations as you want. How many, where, and how much will it cost? And where it's useful to install these systems. So at that time we will have another conversation. So thank you for today. See you again in 1 year. Yeah, definitely. Thank you. Thank you. Audi je s svojim inženirskim znanjem nasploh močno prisoten na takšnih in drugačnih projektih, ki zmanjšujejo vpliv posledice uporabe avtomobilov. Med drugim sodeluje tudi na projektu, kjer ogljikov dioksid vežejo na islandske vulkanske kamnine in jih potisnejo v sredico našega planeta. Ostanite z nami, po kratki pauzi vam predstavimo atraktivnega najmanjšega džipa, ki nastajajo v Evropi. Zato, ker je prvenstveno namenjen evropskemu trgu. Avenger se v njihovi družinski liniji uvršča pod Renegade, po velikosti sveta. Zdaj pa vam po abecednem vrstnem redu naštejemo današnje kandidate Avenger, GLC in X-Trail. Vsi športni, bolj ali manj terenci, z ne nujno vselej štirikolesnim pogonom in vse pogosteje zgolj alternativnim električnim hibridnim štirikolesnim pogonom. Če vam omenim zgolj kraj in državo, torej Tihi in Poljska, bo marsikdo zgolj skomignil z rameni. Če pa dodamo, da je tu avtomobilska tovarna, v kateri so izdelali že več kot 12,5 milijonov avtomobilov, je stvar verjetno malce drugačna. This facility has been here for almost 50 years, 47 exactly. So we've been working here over decades and several generations, right? And this represents the group of people that have built the reputation of this community and also enormous amount of know-how that is needed for car manufacturing. So far, we've made 12.5 million vehicles, and our best year in terms of volumes was 2009. This is the year in which we delivered over 605,000 vehicles to the market. Proizvodnja električnega vozila bo za tovarno popolna novost, vendar pa to ne bo vplivalo na čas izdelave avtomobila. So from the manufacturing perspective, actually it doesn't matter whether we make an internal combustion engine or full electric vehicle. From the very beginning of the project, and this is in line with Stellantis strategy,
One of the goals that we set in front of us was to create a fully flexible production system. Zdaj se v tovarni torej pripravljajo na novost, proizvodnjo električnega avtomobila, ki pa je na vse zadnje novost tudi za znamko Jeep. We're going through a profound transformation, especially in the European market. And 2 years ago, we had the opportunity to bring the 4xe technology, plug-in technology to Renegade and Compass. Last year, we brought the Wrangler 4xe plug-in hybrid as well. And beginning of next year, we'll have the Grand Cherokee 4xe. And what you see behind me is our new baby, the Jeep Avenger, which is coming beginning of next year as well, which is a full electric Jeep, the first ever. And this product is definitely going to be in my mind. Če za primer vzamemo Avengerja, potem se zdi, da tudi pri Jeepu vse bolj verjamejo v električno prihodnost. I think it's more than a belief, it's a certainty, right? It's a certainty that electrification is an opportunity for Jeep. It's not a constraint. It makes our product more capable off-road, when you go off-road because of the instant torque that you have. More fun to drive because of the acceleration and linear acceleration. And then the opportunity to be off-road in nature in almost complete silence. Meaning, listening to the birds, driving off-road slowly, surely, and enjoy, your environment in nature. Glede na to, da bo Avenger med cenejšimi Jeepi, si zagotovo obetajo njegovo dobro prodajo, ni pa to za Jeep edina želja. So I think with this product we have the opportunity obviously to really change perception, but beyond that, from the business standpoint, we think we're going to have the best-selling Jeep ever built in Europe for Europe. So it's going to be an opportunity for the visibility of the brand as well to expand. We're not chasing volume with Jeep. We're a very big brand in Europe. In the world, we sell more than 1.2 million units per year, so we're key players. But the goal in Europe is not to become the number one in volume. Our goal is to get our customers really happy, enjoy the brand, and become our advocate and part of the community of Jeep. That's really our number one objective. Tako kot večina avtomobilskih znamk, tudi Mercedes-Benz verjame, da bo prihodnost mobilnosti električna. In tukaj imamo enega najbolj učinkovitih električnih avtomobilov ta hip. Seveda gre za sloviti model EQS. Ampak preden bomo zares vstopili v to električno dobo, bo Mercedes-Benz izdeloval tudi še klasične avtomobile. In najbolj vroči, najbolj popularni model iz te klasične dizelske ere pa je zagotovo model GLC. Ker gre za izjemno prodajno uspešnico, je novi GLC ohranil svojo obliko, ampak prinaša pa vrsto novih tehničnih priboljškov. V mestu bo recimo ključno vlogo odigral bistveno ožji obračalni krog. Novi GLC namreč nima le serijskega 4-kolesnega pogona, ampak tudi 4-kolesno krmiljenje. Z vrtenjem volana torej ne obračamo samo prednjih, ampak tudi zadnja kolesa. In lahko je celo električen, brez električnih zagat. Novi GLC ima precej večjo baterijo, 31 kWh, predhodni je imel samo 13,5. To pomeni, da novi GLC omogoča več kot 100 km dometa po VLTP-ju. Avto je serijsko opremljen z 11 kW polnilcem, opcija je pa tudi DC Charger z 60 kW zmogljivostjo. To pomeni, da stranka lahko iz povsem prazne baterije do povsem polne pride v približno 30 minutah. Aha, se pravi, lahko gremo skoraj do Celja, pa tam napolnimo na hitro po sestanku in potem gremo tudi domov na elektriko. Tako je, ja, Celje iz Ljubljane dosežemo temu, napolnimo in gremo potem tudi nazaj na elektriko. Digitalne luči delujejo? Delujejo. Tudi v Sloveniji? Tudi v Sloveniji, tudi s funkcijo projekcije.
To je dobra novica tudi za že obstoječe lastnike modelov S in EQS. Z aktualno posodobitvijo bodo namreč lahko svoje moderne žaromete visoke ločljivosti in s prikazom različnih opozoril kar na cesto po novem izkoristili tudi na slovenskih cestah. Ampak z GLC-jem nove generacije na Mercedes-Benz želi povedati še 2 sporočili. Ampak na tiskovni konferenci v obliki zabavnega filma nam je Mercedes-Benz povedal še 2 pomenljivi sporočili, ki sta sicer že prej veljali. Namreč, da njihovi terenci niso zgolj za v mesto, da to niso samo mestni šminkerji. Zato nič ne bo narobe, če boste GLC-ja dinamično zapodili po ovinkih in ko boste prišli do slabe podlage, ga ni treba šparati, so ga prilagodili terenski rabi. No, mi smo ga zato zaupali v roke našemu inštruktorju terenske vožnje, večkratnemu državnemu prvaku Janiju Maroltu. Je čist neprimeren njih, a ne? Naj kar presenetil, če zlužil, da je šel brez problema. Dokog bi si pa upali s takim avtom? Ja, jaz mislim, da tole, kar smo danes pokazali, da je nekje na maksimumu, da smo še ohranili vse plastike cele. Pogon je delal zelo dobro, sploh tam, ko smo šla čez une kamelje grbe, ko so bile gume v zraku, ker se dejansko vago na 2 kolesih. Zelo malo dodajanja glasa je šlo brez problema. Ja, ampak koliko je bilo zdaj tlele elektronike, pa koliko je bilo tukaj dizla? Tako bi lahko razdelil na tretjine. 1/3 bi dal vozniku, 1/3 bi dal dizlu, 1/3 pa po elektroniki. Če ima s takšnim avtomobilom opravka voznik, ki ne more svoje tretjine dati, koliko se lahko zanese? Precej. To, kar sem jaz odpeljal, bi praktično vsak voznik odpeljal. Mogoče tam tisti krogi glih, da bi mogel 2-krat, 3-krat ponoviti prej. Ampak hočem reči, elektronika ogromno naredi in nas reši iz marsikake zagate. Sploh recimo po zimi, ko so kakšne zasnežene ceste, kakšni spusti, dolgi klanci. Kaj se nam dogaja? Recimo mi se vozimo v prvi prestavi, pa je vse mogoče to že malo prepočas, hočemo v drugo prestavo dati, avto malo pospeši in si že pridobil previsoko hitrost za spuščanje po snegu. In ti sistemi za nadzorovan spust to preprečijo, da bi ti avto šel ali pa da bi bil prehiter, se pravi ga prilagodi. Na terenski vožnji bo prišla prav še ena GLC-jeva tehnična novost. Za zdaj vam je samo na kratko pokažemo. Več vam povemo, ko jo bomo preizkusili v praksi. Skupaj z vami. Se še spomnite videa, v katerem gasilec na vroč poletni dan teče po avtocesti in prosi avtomobiliste, da umaknejo avto vsaj toliko, da lahko gre gasilski tovornjak mimo. To je bil Anže Albrecht iz prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec. Za avtomobilnost je pred leti povedal, da je na kraj nesreče takrat prišel tako utrujen, da praktično iz sebe ni mogel iztisniti nič več. Kar pa Anže takrat še ni mogel vedeti je, da je s tem tekom, pravzaprav s tem posnetkom njegovega teka, ki so ga naredili njegovi kolegi iz kabine tovornjaka, naredil za prometno varnost. To je postal eden najbolj učinkovitih viralnih preventivnih videov. Anže je takrat za avtomobilnost ocenil, da če bi se približno 80% vseh udeležencev v prometu držalo tega pravila, oni pri dostopu na kraj nesreče ne bi imeli težav. Ste se kdaj vprašali, koliko časa je treba, da 80% voznikov ponotrani neko novo prometno rešitev? 10 let. Tako vsaj kažejo nekatere ameriške raziskave, ki se ukvarjajo z meritvami učinkovitosti preventivnih akcij v prometu. Ampak to pomeni 10 let sistematičnega, trdega dela na področju medijske in druge osveščenosti javnosti. Ta čas bo postal v prihodnje bistveno krajši. Ampak žal ne zato, ker bi ljudje postali bolj pozorni in sodelujoči, ampak zato, ker bo v takih situacijah avto kar sam ravnal pravilno. Mi smo v Nemčiji preizkusili testno delovanje takega sistema. Ko se avto približuje koloni ali nesreči, se na avtocesti samodejno postavi na levo ali desno stran, pri tem pa po sredini naredi prosto pot za reševalce. Seveda je to odlična tehnološka novost, ki že jasno riše podobo nove prometne varnosti. Ampak hkrati to ne pomeni, da nam v prihodnjih letih ne bo treba biti za volanom skrben in pozoren.
in pomagati reševalcem, da pridejo čim prej na kraj nesreče. Taki in podobni asistenčni sistemi še dolgo ne bodo sposobni sami utirati pot reševalcem na drugih cestah, mestnih, primestnih, regionalnih. V teh primerih bomo ljudje tisti, ki se bomo morali hitro znajti, včasih tudi improvizirati. To pa je nekaj, kar umetna inteligenca še dolgo ne bo sposobna. Osnovno vodilo v takih situaciji je, da poskušamo aktivno najti rešitev, ki bo pomagala reševalcem najti čim hitrejšo pot mimo in na kraj nesreče. V takem primeru, v tistih ključnih, življenjsko pomembnih trenutkih, postanemo del rešitve in ne del problema. Na mednarodne premiere običajno potujemo v tujino. Vsake toliko časa pa se zgodi, da se kakšen avtomobilski proizvajalec odloči, da bo mednarodno premiero pripravil v Sloveniji. Tako ste v ozadju že lahko prepoznali znano kuliso. Japonski Nissan se je namreč odločil, da bo v zavetju slovenskih gora predstavil novo, 4. generacijo svojega modela X-Trail. Ampak Nissan slovenskih cest ni izbral le zaradi slikovite kulise. Eden izmed avstralskih novinarskih kolegov je v že objavljenem prispevku dejal, da so slovenske ceste še nekoliko slabše od avstralskih in da to govori že veliko samo po sebi. Nissan X-Trail je namreč družinski terenec, ki mu izleti v takšna bolj avanturistična območja že od nekdaj zelo pristojijo. X-Trail je drugi Nissanov model, ki je v Evropi opremljen s pogonskim sklopom e-Power. Gre za hibridni pogonski sklop, pri katerem kolesa žene le elektromotor, za energijo pa skrbi 1,5-litrski turbo trivaljnik s prilagodljivim kompresijskim razmerjem. Ta pogon smo prvič spoznali v modelu Qashqai, ko smo ugotovili, da je hibrida Nissanu resnično uspelo narediti bolj prijetnega za vožnjo. It has many different types of landscape and especially it's perfect to show the adventurous style of X-Trail. We've seen those really nice mountain roads which arrive on a very beautiful landscape, and this is what really we thought would be perfect to demonstrate the capability of X-Trail. Pogon e-Power je v X-Trailu nadgrajen še z novim sistemom štirikolesnega pogona e-Force. Sistem, ki bo na voljo tudi pri električni Arii, ima v primerjavi s Qashqaijem še en dodaten elektromotor, ki se nahaja na zadnji osi. Seveda, primerjava učinkovitosti s klasičnim nas pri tem novodobnem štirikolesnem pogonu še kako zanima. This twin electric motor system allows to control very precisely the torque distribution between the front and the rear axle, as well as the left and the right axle. The reason why it's important is really to improve the stability. If you can only transfer the torque from front to rear, if you still lose the grip on one wheel, you still lose partly the traction on the car. And one best example to that is driving uphill on a slippery road. If you lose traction on one side of the car, of the axle, you more or less lose traction on the full axle. While here, by being able to transfer the torque from one side to another, you don't have the car that will slip from one side, or you have to put a bit more steering, for instance, to go out of this difficult situation. Thanks to the twin electric motor, we have the huge benefit of the electric response. So this is a system which will respond within 1/10,000 seconds. It's always active in the background, so the driver will have nothing to do to activate it. It will always be there and react instantaneously. X-Traila so na off-road poligonu čakali preizkusi, kot so križanje prek osi, močno pospeševanje, strmo spuščanje, bočni naklon in še posebej vzpenjanje z neenakomernim oprijemom. Pri nadzoru podlage in preglednosti nam je bila v veliko pomoč prednja kamera, poleg razporejanja navora na prednji in zadnji kolesi, pa je sistem tudi neodvisno upravljal zavore za vsakega od 4 koles. And there is also the possibility to have dual regenerative braking, which allows to split the regeneration between front and rear and generate a flatter ride, so reduce the pitching feeling, which improves the comfort inside the car.
Vse našteto smo premagali in prevozili brez posebnih težav in tako nas je ta avto nekako spomnil na svoje 3 predhodnike, ki so se prav tako zelo dobro znašli izven vsakodnevnih cest. Medtem pa je X-Trail s skoraj 7 milijoni proizvedenih primerkov tudi eden najbolj priljubljenih družinskih avtomobilov na svetu. Here we have 85 degrees opening doors, which is great if you have especially a baby. If we close the doors of the car, we have 40% glass versus 60% metal. We know that having good visibility on the exterior also reduces motion sickness. X-Trail bo na voljo tudi s klasičnim benzinskim in dvokolesnim pogonom. Ampak tisti zanimivejši pogon, e-Power, pa smo bolj podrobno razložili že v našem prispevku s prve vožnje modela Qashqai. No in ta prispevek lahko kadarkoli poiščete v videoteki Avtomobilnosti na YouTubu ali pa preberete glavne poudarke na spletnem portalu rtvslo.si. Danes smo ugotovili, da da ponotranjimo neko dobro prakso, naprimer ustvarjanje reševalnega pasu, potrebujemo 10 let. 10 let uigranega in trdega dela. Je to veliko ali malo, je vprašanje za kdaj drugič. Ampak zagotovo se pa vprašamo, zakaj 10 let pri najbolj logičnih in najbolj razumljivih vprašanjih. Kot je recimo, zakaj se ne pripenjamo, zakaj ne pripenjamo svojih otrok, zakaj vozimo pod vplivom alkohola. No, pa še več let je bilo potrebnih, da smo ugotovili, pa nekateri še vedno ne, kako se vklopi smerokaz, ko zavijaš levo ali desno. Ali bomo v naslednjih 10 letih z vsemi asistenčnimi in avtonomnimi pripomočki v avtomobilih to ponotranjili hitreje? Mogoče. Predvsem pa bomo vstopili v svet hibridnega sodelovanja, v katerem bodo nekateri avtomobili vse to namesto nas že naredili, drugih pa bomo to morali narediti ljudje. No, za vas ne bomo prižgali televizorja naslednji četrtek, bomo pa veseli, če boste spet z nami. Do takrat pa srečno.